Gasat. Ay, Senyor Pedro, nakalaba ako. Kaya't ko mga alaan ti sweldo. Sige. Itid ko ti sweldom. Ngam sakbay na, agsarita tapay. Doray, kaano asakaam ta insaldam kanyak abalay ken loteyo. Ay, kwa senyor. Awan pa'y matpang sakak. Iremedyo ma, inkarim kanyak akalpasan ti 2 bulan kat sakaamon. Tano di mo masaka, kukwa kun ti balay kan lotem, taday ta titulagan ta. Kwa senyor. Namwa ka manugal kagayam. Um, Ket nalabit na naabak ka, isuadi mon masaka ti insaldam kanya. Tanam namam siguro, ano agsugal ka, ket madoble ti kwartam. Senyor. Naku namidi nga emergency ti pangusarami ti kwarta. Isu nga imanugo ta kamang salda iti balay kan lotem. Angam sugal mat gayam ti nangaramatam. Senyor. Ket laglagi pam, Doray. Iti ganito at di mo masaka iti naituding aldaw. Kukwa kon ti balay kan lotem. Kaya't nasawan, umanaw kayo ni iti dayjay abalay. Senyor, kasyan na kami awan sa bali apapanan may. Bayam, tay remedyok ti pangsakak, senyor. Masapol nga ikalay sam ni Roslen. Tapno saan da tayo apapanawon dito balay kan luti tayo. Nakasalda iti ama na to'y balay kan luti tayo, anak ko. Saan ko nga ayatan ni Roslyn, nanang? Ni Angie ti ayatek? Ay, awan maganab mau iti da dya babae. Kita aman ti kabibiyagda. Padamot laida na kurapay, kan ulila dan adamang. Iso ti kayat ko ama asawa. Gapo ta iso ti ayatek. Awan pang saka tayo diti balay kan luti tayo. Sa dino nga iti papanan tayo, no papanawon da tayo dito. Basol yu day tananang. No saan nyo ko mga insalda? Di saan tayo ngagparikot? Di kang sumugbat pa'y. Basta ikalay sam ni Roslen. Nang runa kat bak nang da. Kita man, nagdakil ti sweldom kas driver ni Roslen. Saan? Jakat? Ni Angie ti ayatek. Ket iso ti kalaysa. Naimbag, tay may kayo manin aglaban na Doray. Apag iso, updated ko kada kayo. Amok ang magustuhan nyo. Ha? Anya ngay day tamam Roslen. Ikan kayo iti alahas. Ha? Alahas? Wan, itod kun kada kayo tay aritos kan kwentas ko. Naumak naminan kada gijay nga alahas. Ay, talaga, ma'am? Itad mo kanyak? Wala na. Imbes nga ilako, itod ko laangan kada kayo. Ay, no kasta, agyaman ako na ay Ma'am Roslen. Kaya't ko at tulungan nak iti ano nyo. Gapot na aggusto at talaga kan ko. Ay, awan pa rin ko titi dayta, ma'am. Anam, kasanungay daytan, nakurapay kami laang a pamilya. Sakat ti balay kan luti may, nakasalda kada kayo. Awan parikot iti dayta. Nulakat agkatuluyan kami kin ni Frank. Ay, hindi ka danag, ma'am. Kasaritak ni Frank, may papandi iti dayta. Frank, mapanta iti mo. Adda kayat ko agatangan. Kunak no iti opisinang ti papananta, ma'am. Mapanta pa iti mo. Taado ti kayat ko agatangan. Sige, ma'am. Kaya't ka nga igatangan iti arwatan. Tadyak kaya't adudwala ang tikawas mo apag sinsin no katang. Wow, ma'am. Di ka nagkagkad. Diyak kaya't ati driver ko, kat kapimpiman iti imatang dagiti gagayaw. Di ka nagkagkad. Basta aglayon ta ijay mall. Manang Angie, itay ka payapalpaliiwan Di ka ngamin matagtagari. Gapo ka dita basta ti nagpaparlo rita? Pampanunutak ti masakbaya, Minda. Ngamin, nagsardeng kan iti panagadal mo. Sana parikot day tamanang. Takalpasan ang mabayadan ta ti utang ta. Agtuloyak nga agadal. Ngam no mabalin. Saan ka kumangagsardeng nga agadal?
Manang, agtrabaho ako maiti sa bali. Kaya't ko ti agkatulong ija Manila. Tapno matulungan ka nga agbayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka, adyak kayat nga umadayo ka. Kasano no, dadakas ang mapasamakan ka. Ay, anyamat nga minan ti kastoy, Manang. Nagdakkel agad ti utang ta. Naimbag kumamat no sana pimusay ni Nanang. Awan sirbi ti inutang ta pinagpa-ospital na. Anya nga rod ngay. Nalabit nga ijayin at talaga tinagpatinggaan ti biyag ni Nanang. Gat, kasano itan Manang? Saan data asardangan dagiti agsingsingir ka data? Ano santalatan? Tinapatag. Adda maited ta nga oray sa gabas sitlaang. Iti kasta, inot amaksayan ti utang ta. Nanay, nagpintas daytoy bag nga insangpot ni Manong Frank. Ay na, uray ti para kanyak adaster, nagpintas. Ginatang kano ni Ma'am Roslyn, idinapanday jay mool. Kan adaw ti ginatang na para ka ni Manong Mau. Ga? Nagsaya atan ni Ma'am Roslyn. Ay won, pudnot ako nam anak ko. Isungarod ako na ka ni Manong mo nga ikalay sana kumalaangan ni Ma'am Roslyn. Nagsaya atan no kasta, Nanang. Iti kasta, mairanod tamat iti kinarangay. Bayam, takasaritak man ni Manong Mau. Ay, uwan gayam. Ayan ni Manong Mau. Nakitak matarimwar itay. Nay, napananangay katrabeng. Jak ammo, Nanang. Basta rimwar. Apaman ana idisuna dagito insangpet na. Oh, ato iti kape. Nagkape ta. Nalamok ita arabiin. Agyamanak. Kumusta kan, Angie? Nasaya at latta. Sika? Kumusta ti trabahom kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumapumanaw tan iti dayto a lugar. Taapay. Umadayo ta. Jak kayat ang mapukaw ko iti biyag ko. Sikat ti ayayatek. Awanan sa bali. Apay ka di akas ta ti ibagbagang, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Roslyn. Ket iso ti kayat ni Nanang a para kanyak. Anya? Iso ano mabalin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko? Isurot ta. Frank, No talaga nga ayayatan nak. Umadayutan. Mapanta iti adayo a lugar. Ket ijaytan nga kalaysa. jak kaya ti agdarasudos, Frank. Saan anasaya at ti kayat mong aramidan ta? Ah, Ay ayaten ka. Ngam saan nga umanugot iti kayat mo. Kagrunaan na. Ado ti utang mi ababayadan mi. Sang kumapay day ti a problema. Sakbay asang wak ti maipapan kadata. sige. Sika nga rin ti makaamo. Papa, pangasim. Bayam kumapay laang tibalay kan lotya da Frank. Kaasim at da Frank. Kan may sa, di namit ang mga insal da gayam ti inana tibalay kan lotya da. Maruam dalang no kasta apampanuyunuyam ida. Papa, ay ayatak ni Frank. Anya? Agayat ka kin ni Frank? Awan la ka din ti sabali a magustuam. Awan, Papa. Iso laang tinamagpitik iti puso. Iso ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Ang Pangaasiyo, Papa. Kayat ko nga agkalaysa kami kin ni Frank. Naragsakak iti tungpalbiag ko. No iso ti maasawa, Papa. Oh, sige. Sika nga ron ti makaamo, iha. Ato yan ti pagbayad ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang, iti day ti maitad ko kada kayo ita. Barang manayon akto pa inton sumaron no. Sige lang, Angie. Ininutom lata na bayadan, tinautang yung kanyak. Sana bale, tawan porsyento na. Day ta tidakkel unay apagyamanak, Tata Mario. Nasayaat kayo launay. Oh, Angie. Ada ka gayam. Juan Daniel. Ala, padawan kayo pa'y. Tainak ijay tigir eh. Sige, Tata, katagyamanak manan. Ah, oh my God, Angie.
Mapantay di kusina. Inta mangi sagana iti meriendaan ta. Nakababain mo't, Daniel. O may kakit din. Amok amabisin ka. Amok asaan ka pa anagarmusar. Sakbay ngay may ka. Kasta nga rod. Ikatpod no amabisinak. O may kangaro din. Mapanta ni di kusina. Kunak man no merienda. Ngam inapoy mo't kan sidaan ti kananta. Katuin tapno mabsog ta. Di ka nga rod nagarmusar. O di manganta. Ala, mangantahan. Nagimas ti sidaan ta. Sige, mangantan. Kan sakbay nga agawid ka. Inta pa'y mangala itinatnatang ayawid mo. Ha? Isaanan, Daniel? Nakababain mo't. Siyak lang nga rodan ti si uutang kada kayo. Kanayon dakpay nga ikan itinatang. Kadmaan awan matdakas na. Ken, uray man, tas ipupuso mat nga itid ko. Saan mo matatakawan? Alaman laangan. Nakasaysaya at kaatalaga, Daniel. Ala, mang puros ta itinagduduma abo nga tinateng. Naglawa at talaga ti kanatangan nyo, Daniel. Isumat lagayam ang nakabakbak ng kayo. Ada pa'y poultry kan pigiri ni tatang mo. Ado pa'y tibaka na Uy nga rod, nakaapapal kayo. Nagagat kami lang amin. Iso akanayon met, ti parabor kada kami. Kaya't naasawen, no nagagat ti tao, ado met ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka. Ala, mang puros takit din iti yawid mo anateng. Nagpayag ka, manang. Nagado ti agur uray a customer. Nagawid ang ti dadduma. Agsublida ka no laengan. Ay, kasta ka di. Duduata ngamin dito'y parlor. Iso ano kasta nga do ti customer. Di ta amin maasikaso, ida. Kapugisak man. Nagawid akpay ngamin iji balay. Inyawid ko pa'y tinatang nga inted ni Daniel. Nagado ngamin. Talaga? Libre? Uwan, ala, mabiit laang taasikaswak ti may sa customer. Rabiin. Kaya't kung ti agawid, Ma'am Roslyn. Saan pa'y? Ditay ka pa'y. Kaya't ko nga uminom ta. Ang... Adda silad a pagturugam dito'y panay. Ken adda kawas mo dito'y. Kompleto. Gaputaing gatangan ka. Ken nadalos, gaputaing palabakon. Ma'am... Di na kun awagan iti ma'am. Roslyn ko namlatan. Diyak kaya't ti maturog dito Agawid hak, ma'am. Di na kumapaayan. Nabanugang. Iso akayat ko ti uminom basit. Tapno daras a makaturugan. Daniel, apay adi ka pa'y maturog. Nagpaangin akpay la dito'y balkon, papa. Papa. Agkid-kid kayo kadi. Nagdato na kini Angie. Sana ngagpilpili iti paraken ka. Basta laki din na saya at ugali na. Ken saan asadot. Papa, Tamumat, jak kayat ti sadot. Nagagat kami iti day di mamam. Iso nga'y masenso ti biyag tayo. wen papa. Amok day ta. Awan pakibiyangak iti kayat mong arman. Basta'y pasiguradom anagagat. Ken nasaya at ugali na. Agyaman na. Takinayat mo ti simurot kanya di ti restaurant. Ibaga mo na niya ti kayat mo nga ibaga kanyak, ma'am. Tani, kasapulan dak ija parlor. Ni ka di Angie, ti kaayan ayat ni Frank. Wen, ma'am, ni manang ko. Kasano nga mo makaayan-ayat ni Frank ni manang ko? No kasta, isugayam ti kaayan ayat ni Frank. Wen, ma'am, Sige, day na ang ti kayat ko adamagan. Mabiit lang. At ti kwarta, kukam day ta. ni, nagadudaytan, ma'am. Sanga pulo aribo a pesos day ta. Kukam day tan. Basta nayunak topay day ta. Basta liklikan lakit diti kabsat mo ni Frank. Ay
may saan. Diyak awatan day ta kwarta, ma'am. Sige, inako ni J. Parlor. Di mo kaya't ti kwarta? Diyak kayat ta kwarta, ma'am. Mas kayat ko ti pagbanog ka kwarta. Kan may sa, no may papan kadamanan ko ka ni Frank, di mo ko mariribukan ida. Gaputan naragsak da iti ayat da. Frank, dito'y kagayang balay anaturog iti rabi. Wen, senyor. Pinilit nak ni Ma'am Roslyn. Awan ka no ti kadwa na nga uminom. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka. Senyor, Amum, Frank. Napili iti agbali na manugang ko. Ket no mabalin, jak kaya tikasken kalae nga may sa driver. Ngem no agkedkedak, sigurado agumura kaniya ti anak ko. senyor. Kayat ko, ngay kalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn, saan kayo napapanawan iti balay ken lotiyo ngayon salda ti inam kanya? Mabalin ka di ngayon inutan milangan na bayadan, senyor. Ay, sana mabalin. Nagkari ni nanang mo, nga igulpi na nga isublikan niya ti kwarta. Ang no saan, talaga at agikwaak ti balay ken lotiyo. Anya? Basit lang ti lotiyo? Kat saan ko pagtatakunan? Ang no diyo masakay, tinasaw nga aldaw apan ang sakayo. Kaya't naasawen, kukuakon. Kat ilakok meten iti sabali. Iti kasta, may subli ti kwartak. Senyor. Ita, no napatagkan ka ti balay ken lotiyo, ikalaysam ti anak ko. Taday ita ti pakaragsakan na. Diyak ay ayatan ni Roslyn, senyor. Nagpuskol ket tarupa mon, takasta ti sawam kaniyak. Nagpintas ti anak ko, ita, kasta ti ibagam. Dahil tatipod mo, senyor. Saan tumot lang ang naragsak ni Roslyn? Gaputa saan ko nga ay ayatan? Sige, no kasta ti kunam, sika ti makaam mo. Frank, ada nakitak apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at nga asawa. Sikan tulat ta ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ngem, adan ay ayatek. Ikalay sana, Frank. No di mo kayat ang mapukaw ti balay. Kan loteo. Frank, ada nakitang apagatangan ta iti usarin ta iti kalaysa. Anya? Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at nga asawa. Sikan tulat na ti ayatak. Ipaay ko amin akayat mo. Ang adan ay ayatek. Ikalay sana, Frank. No di mo kayat ang mapukaw ti balay kan loteo. Saan ka ko mga garamit iti banag apagbabawiam to iti udi na? Apay ko mga babawi ah. Sika ti kayat ko ang makatakunay-nay iti tungpalbihang. Ngem, saan ka nga ay ayatan? Okay lang, Frank. Tamamati ah. Masurusuro na to nga ayatan. Agkalaysa na. Ket awan to ti pagbabawya. Pangaasim ka di amari kandida. Tadimon porsyentuan, dyan na utang ko iday. Ininutot laktan abayadan. Aging gaita, di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas. Kung nababayadam adagos, ngam di kamot nagbaybayad. Di ka agdanag. Ta ininutok abayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000. Takunam nga emergency. Ang insugal mo lagaya. No imbagak mat ngayon inutok abayadan. Di ka ka di makaaw-awat. Tasika pa yun ti adaganas ng agungat. Kaya't mo ta ipabarangay ka. Anya, Apay, di mo kaya't adeng gantibidot mo? Sige,
No kastamot laang, ipabarangay ka laangan. Ay, kwa. Ay, saan ta ka din apadakalan da ito'y marikan din na. Ikarek, in-inuta kabayadan. Saan ko apagtalikodan? Daniel, anak. Awan ka diti panggap mo ang mga asawa. Aglaklakay ka na, baro? Papa, Awan pa niya mamong kanya kanobyan. iyam amok to inton manobyak, papa. Sino? Ni Angie. Ni Angie asi uutang kanyak? Wen, papa. Sipod pa'y. Ag gusto akon kan kuana. Detalang, tadang aminan kayan ayat na. Ada ka di panggap mo ang mga gawkan ko na iti kaayan ayat na. Awan, papa. Ngam sa anak am awanan itinamnama. Nagadua babalasang dita. Amok day ta, papa. Ngam no ita. Awan panggap ko nga agaram iti sabali. Gaputan ni Angie ti ay ayatek. Adakan ka dita. Ah, papa. Siya kung timang bayad itinatda nga utang ni Angie. Kaasidamat nga kapsat. Gapo iti day ta nga utang da. Sanda na nakapagtuloy ang nagadal. Anya? Iso siya kung timang bayad iti utang da kada kayo, papa. Hay, makapabuisit ta talaga. Agsasaro na o ti umay agsinger kanyak. Da kayon tumat nga minanang. Di yu lang maisardeng ti agsugal. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, sumardeng ka man si kasusan. Di kay nga min agsugsugal Insardeng ko, tatalaga nga awanan pagsugal ko. Agbaybayad ak itan ti adu nga utang ko. Isu nga ita, pagbaybayad tayo la iti utang tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyak, nagsardagak pa yan nga agadal. Gaputa di nakabailan apagadalan ni Manong. Gaputa mapmapan iti utang tayo ti matmat gadan na. Di na konsideran, tasa anak itan nga agsugsugal. Talaga ka di mo kaya't nga umadayo, Tanji. Pangasim. Kasi tinakunak. Sa anak-anak kasagana iti kayat mo ang mapasamag. No talaga nga ay ayatan nak. Sumurot ka kanyak. Ay ayaten ka unay, Frank. No kasta nga rod. Sumurot kan kanyak. Naawaga kong gayem ko at taga Isabela. Ijay ti pagkamangan ta. Saan ko ang mabalin a panawan ti balay ni? Kaya't nga rod asawan. Adinak ay ayatan. No mapukawak iti biyag mo. Awan ko matipagpabasulan. Anya. Frank, anak, pangaasim, ikalaysam ni Roslyn. San abale itanapintas mo, kanbak nang, ado ti kwartana. Importante lang tati kwarta kada kayo, nanang. Amom ka di anak, kunan ni Roslyn, nga iso ti makaamo iti panagadal ti kamsat mo. Oh, di dakkel agin awa day taken ka. Kabayalak apagadalan ti kamsat ko. Basta mo nalakid di ti aginot. Tasaan lang nga iso ti gastusak. Agraman masapsapol tayo dito'y balay. Kastamat tan, ti ado nga utang nyo. Kasano tayo, no papanawad na tayo dito'y balay. Umanay ka diti matmat gadam kas driver, kan titangdan ko nga aglablaba para ka na tayo. Pagabang tayo iti balay, pagmatrikula ti kamsat mo, kan para iti masapsapol tayo. Kano di mo ikalaysan ni Roslyn, ang mga no ikatang nakakas driver na. Mang sapulak iti sabali apanggadak. Anak, nanamnam ay ti trabahom kas driver ni Roslyn. Kan susweldoan na ka itidakkel. Ayatom ni Roslyn, tapno saan tayon nga agrigat. Dakkel atulong iti kabsat mo no ikalaysam ni Roslyn. Kaputa isunto ka noon ti magpaadal iti adem. Kasta tinasao kanyak ni Roslyn, manang. Ti amo ni Manong Frank. Ikanak kano itidakkel agatan, basta alukuyan ka amang liklik ka ni Manong Frank. Talaga nga rod nga agayat launay ka ni Frank. Kasano day ta, manang? Ay ayatak ni Frank, Minda. Nasakit kanya no sabalit ikalay sana. Kat, anya nga rod ti aramidam, manang.
Mangaramid kan iti pamuspusan. Tapno da kayo matlang tagkatuluyan. Ngam sa anak-anak kasagana nga agpamilya. Sana ko na panunutan, manang. Makaamu akon iti bagig. Ay, saan na mabalin ti kasta, Minda? Agladingit kan tulakit di, manang. No da kami ti agkagasat ka ni Frank. Da kami latat ti agkatuluyan. Ngam no saan? Aglaw nagtigasat ko kenkwanang. Nalabit, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Imayak dito'y parlor mo, takayan ka kasarita, Anjay. May papanitian niya, nana. Mabalin ka di, awas-wasa mo tayan ayatyo iti anak ko. Nana, Adan na kaitulagan ni Frank. Isa ano babalay? Was-wasa mo ti ayan ayatyo adwa. Saan ka akayat amamanugang? Isa adi mo ko man ipilit pa'y. Gaputano si ka ti mamanugang ko. Kanayon kanto apagikarwan. Tandaan am dayta. nana. Nalawag ka di kan katimbagak. Saan ka apagan amamanugang? Mabit man lang. Ah. Itay pa adum-dum nga iti bagbagam ka ni manang ko, Nana Doray. Nasaya, tanangag mo dagitimbagak. Sige, ulitam nga ibaga iti kabsat mo, tamang ano di na maawatan dagitimbagak. Nana Doray, nakababain ka iti kasta nga ibagbagam. Apay, asino ka kumangag sasaw iti kasta iti kabsat ko? Apay, baknang kaya? Anya, Ibabain mo lang ni Manong Frank nga anak mo iti kasta nga ugalim. Agraraman ka kit di neta, Manugal ka, bakit? Apay, ipagarup mo ka di? Kaya't nakamat ngagbalin akatugangan ti kabsat ko? Excuse me. Minda, uston, sumaten kan. Bay anak lang, manang. Magustuhan ti sasawin na kan ka. Kunamlan asino. Idinto tanay lumlum iti utang gapo iti sugal. Minda, laglagi pamdimbagak, Anjay. Saan ka kayat para iti anak ko? Iso aliklikam! Ma'am Roslyn, agyaman ak diti nagpintas a shoulder bag. Di na kun awagan iti, ma'am. Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to nga ipag mo. Ay, wan anya. Apay adi mo lukatan deta shoulder bag. Takitaam tilinaon na. Ha? Anya ka diti linaon na. Kitaak man. Kwarta! Sagsasangaribo! Wan, agenroll ka. Tapno ituloy mo ti agadal. Pudno ka di? Sobra-sobra dayta, Susan. Iso ang mabalin mo lata ti gumatang iti kawas. Kanda dumapay nga arwata. Ay na! Agyaman ak unay, Manang Roslyn. Agyaman ak! Dokasta, imay ni Roslyn. Wananang, ngam sinukon matlang ni Manong Frank. Kahit anya tintad na, ay sigurado nga da. Basta umay jay, at dalata itad na. Inted na dahito a shoulder bag ko. Kita am tilinaon na. Oh, aday ta. Nay, ay, nagadumot ta day ta akwarta. Wananang, iso arumanak. Tainak gumatang iti agkakapintas akawas ko. Ay, ikanak na ron mo ta, iti kwarta malakaw. Nagaduday ta. Oops! Di kay ikan, nanang. Kukwak lang daytoy. Kan, para iti panagadal ko. Apay ngay adinak ikan. Uray 2,000 lang ang pagbayad ko iti utang ko. Ay, saan nanang? Para kanyak lang daytoy. Nagkuna ngamin amanugal kayo. Kasta itan, ti panagsasaom kanyak. Agpay sumot. Nadaan ka lang iti ado a kwarta. Kasta di panagsasaom kanyak. Basta di kay ikan iti kwarta. Amin lakit din amay gaman mi a kwarta ka ni Manong Frank. Kat mapan iti utang yo. Dita kayon. Rumarak, inak gumatang iti agkakapintas akawas Ay, mo. Susan, ikanak iti kwartam. Dita kayon. Mabit lang, Susan! Ikanak iti kwartam!
Frank, isardang mo itinalatak a restaurant. Iti paborito a panganan. Sige, Mabisin na. Sika, di ka di mabisin. saan? Upay ka sa mangan kalat na. Agsangot na amangan. Si ka lang ti umunag iti restaurant. Purayan ka lang dito kotse. Saan amabalin? Diyak kaya't amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Tumataar ka ah. Ha? Agyaman na ka amin da. O, kat, umay ka agpapukis? Ngam, okay lang, matabuok mo. Malaksid no agpadalos ka iti ko. Umay kayo lasarong karan. Sinayang mo man ti oras mo nga inmay ditoy. Naimbag kumamat no saan nga ado ti trabahom iti garden mo. Ayos lang. Oh, kasano? Pangaldawan. Intay mang restaurant. Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customeryo. Mangrikap kayo kit din. Tayntay mang restaurant. Wen Manong, mangrikap kamin. Minda, Intakit din Manang. Italaang manan nga ilibre na ta ni Manong Daniel. O ala, tulungan kayo na mangrikap. Manang Angie, kitaan dagiti umunag dito yung restaurant. Ni Frank. Asino itayin ti babae ka doana? Ni Roslyn, ti amo na. intayon, rumor tayon ditoy. Ay, saan ang Manang? Umuna akong arumwar. Saan? Agtugaw ka lang, Angie. Awan ti dakas na aramidan tayo. Pangan tayo lahat. Awan tinas ka na pagdanagan. Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak deren. Kat umasidag dito ayan tayo. Bayaan nyo lang nga umasideg. Anya ti kaya't asawan da ito Angie. Apay akadwayo ni Daniel. Ada ka di dakas na iti dayta, Frank? Katsika. Apay akaduam ti amom amangan dito. Amok ti kadwak. Anya ko matimadi iti dayta. Kasmet kada kami. Aggagayam kami atalo. Anya ko matidakas na no adda kami dito'y amangan. Daniel, kaayan ayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamden nga agawan kanya. Di kagdanag. Jak agawan kan ka. Ngem panag ko na, kat saan ka maibagay ang pana. Ngamin, di ka makatakder itik bukod mo asaka. Anya, Oh, kumit kita dito iti amo. Mapankan iti ayan na. laglagi pang Daniel. Kaayan ayat ko ni Angie. Oo, adyo iti pagbayad yu iti kinan nyo. Bayad akon. Kaasi kayo man. Sapay class a restaurant dito inastrakyo. Adi yu man lakinita no maibagay kayo ditoy. Nagalas ka talaga titabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutin yung ti kwarta. Taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si katag bayad itikin na. Adda kwarta nga ibayad. Oh, talaga? Sika, ada kwarta? Adto'y ti kwarta, Miss Baknang. Alaamat lang. O saanan? Kukwamon, iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayon. Barsak mo kanyak ti kwarta. Kukam lang ta kwartam. Tsak pagan ano. Nagalas ka talaga titabas ti dilang Miss Baknang. Oo, pidutin yung ta kwarta. Taing kay agbayadan. Sana nanas ka na si katag bayad itikin na. Adda kwarta kapag bayad ni. Oh, talaga? Sika, ada kwarta? Adto'y ti kwartam, Miss Baknang. Alaamat lang. Oo, saanan? Kukwamon, iniggamamon, iso anarugitan. Dita kayon. Yung barsak mo kanyak ti kwarta. Kukam lang ti kwartam. Tsak pagan ano. Bastos ka! Awan respetom! Sikat ti bastos. Minda, sumartang ka. Huston minda, bayaman. Suron kon iti dayjay abaknang. Nagbayad ka iti unag. Kasanumat ngamin, pinagsasawan nak ni Angie.
Imbarsak na kanyak ti kwarta nga intad ko apagbayad da ko maitikin nanda. Anya? Nagalas gayam ti ugali ni Angie. Inaramid na ti kasta? Wan, nabainanak unay iti kasdyeng inaramid na. Ola, pagandaro mo to'y kotse, tamapantan. Papananta. Ije balay, kayat ko ti aginana. Inton bigatan amapantay iti opisina. Frank, dito'y kapay balay, kayat ka ang kapatpatang. Sige, Saan na ka di ang mabalin nga ayatan? amo mat ani Angie ti ay ayatek. Kasanon day na? Adan nagkinaawatan da iti kadwa da alalaki iti restaurant. Anya? Saan mo ka di ang maawatan? Titigtig na ida? Agpagayam dalaan. Frank, bay amo ni Angie. Siyak ti ayatam. Di ka danag. Saan ka ngagbabawi ang mga kalay sa kanya? Mabit lang. Mangirwarak iti anak. Saan? Diyak kaya ti uminom. Ramanan tala ang tiginatang ko nga anak. Naimas day jay. Mabit lang kay nakirwal. Gundaway ko itanday to'y. Idi pa'y laakayat ko nga aramidan day to'y. Ngam awan gundaway ko. Iso nga ita, agbaliki akon. Ikak iti agas ti arak apara kini Frank. Kat kalpasan na, agtinagan kanya. Sorry ka lang, Angie. Kukwa ko ni Frank. Oh, at titibasom, Frank. Saan unay anapuno? Kunakan ka aramanan talaang. Saan tang agbartag? Ah, Oh, atoy. sige. Oh. Anya ti... Roslyn, ada ka iti abay ko? Juan, naimas ti turog mo. Anya ti kahit asawan da ito'y. Nagayatan ta adwa tinapasama, Frank. Saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin? Tata Mario, at iti naurnong ko a kwarta. Imbagla ang maikisay iti utang ko. 5,000 laday tata. Nagbayad ak ngamin iti rentak iti parlor. Binayada rin ni Daniel ti utang mo kanya. Di nakadimbaga. Ngam saan na kay manugot tata. Apay nga iso timang bayad. Kat siyak mo tinakautang. Ang binayatan nan. Isobliyo kan kwa na timbayad na tata. Kat awatan nyo da ito ibayad ko. Di kay agdanag. Barang dakdakkel ton ti maitad ko inton sumaruno. Mananggun dawayak no kanunungak ti kayat ni Daniel. Ti utang ko, siyak ti mangbayad tata. Agtaod iti bukod ko apagbannugan. Ada ka diti paraangan mi, Daniel? Nangyagak iti prutas. Abokado kan saba. Insarak ni Minda. Dinakmat kaya ta pagawidan. Nasken nga urayak kano ti ilutluto na merienda. Kasta? Imbaw nak dito'y paraangan. Ta dito'y kakanon nga urayan. Ken, kahit ko ti agtugtugaw dito'y. Taboy buyak dagiti nagduduma asabong. Angie, Frank? anya ti aramidem dito'y Daniel. Nangyagak lang iti prutas para kada Angie. Umanaw kan. Diyak kayatin nga asit gampay ti kaayan ayat ko. Awan dakes na, no asit gak man ni Angie. Gapotag pagayam kami laeng. No agawom kanyak ni Angie. Agpinatay talangan. Sa anak amabutan kan ka, Frank. Huston! Frank! Di mo dangran ni Daniel! Huston! Di ka ginangran! Saan ka akabutan, Frank? Nakasagana alumaban kan ka. Oh, Daniel, pangasin. Agawid kan. Kaya't ko akasarita ni Frank. nangigmot imbaga ni Angie. Daniel, pumanaw kan.
Masairat gapo iti masansan a panagkadkadwayo ka ni Daniel. Kasano nga mo ang masansan ti panagkadkadwami ka ni Daniel? Kat man ang makita ka. Pasensyakan. Ay ayaten kang amin. Iso adyak kayat nga dalalaki akakuykuyog mo. Numabalin kat umadayutan dito eh. Diyak kayat yung umadayo asisyak lang. Gapota sa anak tumutla na ragsak no di kakadwa. Frank, Umadayutan. Sukunan kayo kani mindayin ton rabi. Kat mapantayo di Isabela. At dagur uray at trabaho ijay. Frank. No ita. Kayat ko pala ang alipatan ti maipapan ka data. Anya. Ipamaysam ti imatang mo iti pamilyam. Tulungan pala ang ti inam nga agbayad kadag iti utang na. Ha? Awan ti inlimod mo kanyak may papan iti parikot mo iti inam. Kat kasta akmat kaan ka. Ammom no anya ti parikot ko. Iti yadayuta. Agtinulong ta. Tapno masolbar da kita aparikot. Importante kat maadaywak ni Roslyn. Panagkunam ka di kat makatulong iti parikot mo ti yaadayuta. Ang mga nuan at dapay adumakal ti parikot. Ha? Frank. Waswasan tan ti amin kadata. No si kanto ti kagasat ko. Datan tulat ta ti agkatuluyan. Kat no saan. Nalabit asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. Anya. Agwin naswastan, Frank. Sulbarang pay nga umon na ti parikot mo. Kat kasta akmat. Pinungpanak. Nakita akagap-gapo dito ni Frank. Pudno gayam. Nga agsinsin narak kayo pa lang. Anya. Saan ka ang maibagay ka ni Frank? Siya ti maibagay kan kwan. Iso ang mabalin ka di aliklikam? Apay. Mabutang ka ang mapukaw mo ni Frank? No talagang ay ayatan na ka. Saan siguro ang makisinarak kanyak ngagpakaasi? Nga umadayo kami ditoy. Anya? Apay. Maaklon mo nga agkalaysa kayo? Nga oray si kalaang ti agay ayat? Saan ka kadi amabain? Ngam sa bagay. Si kajay tao nga awan bibiyang mo itirik na ti sabali. Tinapatagkan ka. Katipagayatan kan pakaragsakam. Mano ti kwarta ang kasapunan? Liklikam laang ni Frank? Awan serbi ti ado akwartam. No saan na kan tumot laang nga ay ayatan ti pakikalay saam. Naglaing ka, sumao. Dita ka man langan. Mabitla. Binalis ka laang iti panang tungpang kanya. Asitgan kayo kumaitay. Nga makita kat kabaalam alabanan ni Roslyn. Daniel. Uray siya, nakita nga rin ti panang tungpa ni Manang kankwana. Si marunugayam ka ni Frank itay. Ngam saan nga amo ni Frank dayta? Winaswas kon ti ayan ayat mi ka ni Frank. Iti kasta. Saanan adumakkel pa iti parikot. Nag-break kayon? Sigurado ka iti dayta nga inaramid mo, Angie? Wan, Daniel. No jak waswasan ti ayan ayat mi. Sigurado ariribukan nak ni Roslyn. Ngam sigurado mo't analiday ka. Gapo iti dayta. Awan anyaman na. Tatalaga adyak mapatgan ti kayat na. Ti umadayo kami adwan. Frank, manipot itan. Dito'y kan balay nga agnad. Iti kas na. Iti kanito ang kasapulan ka. Makaumay ka adagos. Anya. Di ka danag. Nayunak ti sweldong. Ala. Adakan ka dayta? Oo. Madlaw ko analiday ka. Di ka agliday akas na. Madadaal ti kinataer mo. Anya ka di ti paglidlidayam. Ibagam kanya. Barang makatulong akan ka. Di balay kan lote mi. Kaano nga ta mabayadan mi? May salaang tisungbat na data. Agkalay satan. Anya. Agkalay satan. Kat masulbaran ti parikot mo.
Lukasta, agkalaysa kayon kini Frank, iha? Sigurado ka? Wan pa ma, agkalay sa kamin. Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Anya? Papa, isagana tayon ti kalay sa kamikin ni Frank. Oh, bagay ko kadimat laang tay kawas Susan. Nas ka na napintasak itakalay sa ni Manong Mau. Wananang, napintas kayo. Kat, siya, napintasak ka di matlaan? Ay na, bagay mo lang unay day takawas mo anak ko. Nakapimpintas ka. Nana, rumor kayo kanon. Ing kayo na simbaan. Agur-ura yan ti pagluganan nyo. Nukas na, Ah, intayon, nanang. Rumwar tayon dito balay da Roslyn. Kablaawan kayo, Manang Roslyn, Manong Frank. Ay na, nakapimpintas ka, Manang Roslyn. Agyaman na, Susan. kat nagtaarmat ni Frank. Siyempre, napintasak nga inana. Wala na. Ay kablaawan kayo. Nakaragrag sa ka. Kaputa nagkalay sa kayo. Oh, Manong Frank, kaslasaan ka anaragsag. Umisap ka ba't Saan daklatan nga kan na? Frank, please. Umisam ka. Di ka agliday akas na. Lagi-lagi pang akalay sa ta. Wen mat anak ko. Tada ka maabaid ka na iti sa mailiyaw. Umisam ka. Taday tati maiparbag. Uston, Manang. Itay pa'y ngaksang sangit ka. Angie, Kung nakadyak ang sangit, ngamdyak ka maalan. Nagkalaysan na Roslyn kan Frank. husto na Angie. Nagko na ngamin ngayon tulok mo nga kalay sada. Sa ita, agsangit-sangit ka dita. Sige lang, Angie. Isangit mo lata. Malaganan tirik mo yung isangit mo. Adda kami lang dito parakan ka. Amin dagiti regalo mi ken ni Frank. Kukwa yun. Ay, nagaduda kita, Roslyn. Ay na, nagduduma. Kan agkakangina pa'y agamit iti kusina. Kan nagpupuskol nga ules ti daduma. Wan, kukwa yu amin dagita. Ngamin, nagado ti gamit mi iti balay. Saan mi ang mapaggigiddan nga usaran? Ay na, pagyamanan mi una ay Roslyn balasang ko. Katangay nagkalay sa kamin ken ni Frank. Ikan kayo iti kwarta. Ha, Ikan na kami manan iti kwarta, Manang Roslyn. Wan, kasapulan niyo una iti kwarta. Saan ka di? Nang runa, taagadal kanto, Susan. Wan, Manang. Amin akasapulam iti pagadalan nyo. Ipagamlaan kanyak, taipay ko. Siya kun timang paadal kan ka. Aging ka ang makalpas ka iti kolehyo. Nung alidayak, dito'y turod ti kanayon a papanak. Kat dito'y makalangabak iti presko nga angin. Yan mangag ko ti uni dagiti tumatayab, kadagiti kay kayo. Iso ang maliwliwaak. Daniel, Sumangbay man tiliday iti biyag tayo. Ngamnas ken nga agbalin tayo anatibker. Tadumteng tulak ta ti baro nga agsapa. Naliday ka man nita, gapo ken ayat. Ngam iti masakbayan. Dumteng tumetla ti lalaki ang maikari aparaken ka. agyaman na. Gaputa adda ka ang mga andingay kanya, Daniel. Wen, ang daklat ta aparaken ka. Sigala ko man ni Frank, Daniel. Sigala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaitudi nga aparaken ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to ti mas nasaysayaan ngam ni Frank. Naliday ka man ita, gapo ken ayat.
Ngamiti masakbayan, dumteng tumatla ti lalaki ama ikari, aparakan ka. Agyamanak. Gaputadda ka amangan andingay kanyak, Daniel. Wen, adaklat ta parakan ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaitudi nga parakan ko na. Gaputan nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. No apay anas ka na masaktaan ak pailahan. Gapukan ayan. No agayat ka, namnamaam adumteng ti nakapasakit. Pasat namin dayta. Tinasken, agbalin ka anatig ka. Ket di ka paabak kan liday. Sa dino tinaggapuan nyo. Ijay turod, papa. Impasyar ko la ijay ni Angie. Payakas lagsang sangit ka, Angie, balasang ko. Kwa, tata. Nagkalaysa ngamin ni Frank akaayan-ayat na. Apay ngay. Nagpintas ka? Ngam sa baliting kalay sana. Nagwinaswas kami, tata. Isuan nang ikalay sa iti sa bali. Ano ang mga numasikugan ti babae? Takastamat kat ti daduma. Mabali na kasta, tata. Anya ngay garod. Kasta talaga. Daniel, ingkayo di kusina tayong kayag merienda. At dahil luto ni Simang at ambutambong. Wen, papa. Ala, sumurot kan ka ni Daniel, balasang ko. Ingkayag merienda. Wan, tata. Kasanungay, abalayan Pedro. Saan ka din asingaran iti utang ko? Tanagkalay samot tanda Frank and Roslyn. Naglalaing amon ngay. Tadi ka kat singiren. Agbayad kalata. Ha? Kendi nagmanaw-awagan iti abalayan. Awan abalayan ko arupat kwarta. Kasanuan ako namdi kasta, abalayan. Di nakawagan iti abalayan ko nagmet. Senyor Pedro. Agbayad kalata iti utang mo. Gaputa kanayon da kayo gayam nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Anya, ngam ko nam ide, ano agkalay sa dagiti dua, katlipata munti utang ko. Swerte kamitla unayen no kasta ti aramidag. Kanayon na kayo lang aruden nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Ita, di ka pa agbayad iti utang mo. Ha! Saan na mabalin? Nasken nga agbayad kalata. No kasta, agurnungak pa ay sakbay abayadan ka. Basta pangaasim ko masenyor, saan na kami apapanawon ka ni Susan ijay balay, tawan pagkamangan may. Malaksid no dito'y kamin balay mo nga agnaad. Itian niya aga po? No kasta, pangaasim nga ron, saan na kami apapanawon ijay. Kat agurnungak pa iti pagbayad ko kan ka. Kasano itan Frank, ulbod mo't gayam ni Senyor Pedro. Kunana adin akong singiran iti utang ko, nagkalaysa kayo ka ni Roslyn. Ngam, singiran nakbatlat ta. Anya? Ngam kitday, saan na kami apapanawon ka ni Susan? Kat orayon na ang makaurnungak iti pagbayad ko. No kasta, sana nagtungpaliting ka rin ha. No amok lakas to'y. Imadayo akla ko man. Awan ko matinapasamak akalay sa. Wan nga rod Ulbud mat kayam. Dumawat ka ni Roslyn iti pagbayad ko iti amana. Ado ti kwartada day jay. Anya? Alan anak, sigurado nga ikan na ka ni Roslyn. Gapo taado ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank. Asaan yun asingiran ti inana iti utang na. Apaman nga agkalay sa kami. Ngam imbabawi umat. Gaputa sobra-sobra itad mo kadakwada. Sikapay gayam timang papaadal iti kabsat na. Saan nyo kuman asingiran ni Nana Doray, Papa? Bayan yun. Total, ado ti kwarta yun. Ipagpagapuyo la kuman kanya. Ngem iha. Anya lang ti makunan ni Frank, Papa. Sana mabalin.
agbayad dalata, nga uray inutenda. Iti kasta, awan met makunada kanyak. Ngam papa. Jak itulo kalibrilatan tidak kalagatada na ala ni Doray kanyak. Naglalaingan danda kita pamilya. Pangalak nga rod iti itulong ko kaninanang apagbayad na iti utang na. Ket di nakmet kan susuyldwan. Di ka ganag. Di kwarta matan. Siyempre, agasawatan. Nas ka namang sapulak iti panggadag. Sana mabalin namang namnamak latagan kan. Ura niya di ta na trabaho ti sarkak, basta nadalos. Ang sweldo ka lata. Tulungan nak iti opisina. Kan siyempre, si kalata ti driver ko. Mangtangda na kadipay iti sabali. Nasaysayat met lang dahil ti adama ko na sweldo. Juan, agsweldo ka lata. Hello, Angie. Frank, Agyaman ta sinong batam ti awag ko. apay nga'y mawag ka. Kailiw kang aminan. Diyak ka ba na di ka makita? Mabalin ka di nga kita ta. Adan asawan. Di mo riribokan ti biyak yo. Agkita ta ko ma. Ure maminsan lang. Pangaasim. Anya, Dumngag ka iti bagakan ka. No sa dino ti pagkitaan ta. sige. Ibagam no sa dino. O sige, urayan na. No kasta, rimwar na Angie. Wan manong Daniel, ada ka no kasarita na tao. Kasta gayan. O sige. Umayak to lang araw din ni Jebalayo inton rabi. Wan manong, Ayan ni Angie. sika? Apay ngay may ka dito'y parlor, Miss Baknang. Agpapukis ka di? Ayan ni Angie ko na. Rimwar, ada ka no kasarita na tao. Ada ka di masapol mo kankwana? Dagiti awanan ba ina? Amangan no nagkita da adwa. Anya ti kunam, Miss Roslyn? Nagkita da Angie kan Frank? Naka-off ti cellphone ni Frank. Ken awan mat ijay balay da. Ken awan ni Angie ditoy. Kaya't naasawan. Nagkita da. Nakadanon tandi ti kabangibang alugar. Kat hotel to'y simrakanta. Awan makamam mo ka data titoy. Ita, anya ti pagsaritaan ta. Kaya't kala amarakop kan maagkan, Angie. Kailiw kan. Anya, Oh, Angie. Angie, saan ang maiparbang da ito'y Frank? agam simurot kang kanyak, saan ka di? Kaya't nasawan, ay ayatin nakpailaan. Juan, ay ayatin kapailaan. Ngamjak kayatan ti masaktan pa'y. Angie, Frank, ure maagkan, kan maarakop ka lang. saan? Nagbidutak gayam iti isusurot ko ken ka. Umuna ako na rumuar. Saan? Pangasim. Adan asawam, Frank. Aglin ni Patan. Dak kayat amaylaw anta. Gaputa sigurado ang nariribok to tibiyag ko. Sige, umuna ako na rumuar. Anya, Dayto yan ti maudi pa nagkita ta, Frank. di ka di buong! Sa dino tinapnapanam. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Nalubat. Sa dino tinapanam. Inawagak tinam. Nam awan ka kano ije balayo. Ita. Sa dino tinapanam. Tadi ka nagpakada kanya. Adala kinasarita ka tao. May sagayan. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak? Ni Angie? Ah. Napan kayo nag-hotel? Sumardeng kan. Di mo iraman ti sa bali a tao. Iti ka nito amadoktalak nagsarsarak kayo kini Angie. Ha? Nasaysaya at laangan agudasak tibiyag na. Anya, Laglagi pamday ka, Frank. Saan ka aluklukon? Iso adyak kayat aluklukon nak. saan ka luklukwen? Adon ti gastos ko iti pamilya. Siya ti mang papaadal iti kabsat mo. Ket adon a kwarta ti ininted ko iti inam arupat kwarta. Ah. Iso adi nakpadpadasan alukon. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatan pa lang ni Frank. Iswa simurot ka kan kwan. Juan Daniel,
Ngam na imbag tanaka amiri sa kadagos. Katrimwarak iti hotel. Dakkel abiddo ti susurot mo ken kuana. Daniel, Saan mo nga ulitin? Si kamot lati madadael. Owen, Daniel. Ala, umunig kan. Tagawid akmaten. Rabiing. Sige. Kat agyamanak iti isa sa rungkar mo. Domingo inton bigat. Rumar tayo. Intay makimisa. Kanagpasyar tayo. Siyak ti makamo iti gastos. Ha? Sukunan kayo kaniminda inton bigat. Ala, agawid ako. No kasta, sukunan na ta ni Manong Daniel inton bigat, Manang. Juan, Sa bagay, ada ko na. Ay, amom ka di, Manang. Madlaw ko nga agayat kan ka ni Manong Daniel. Minda, Wan, Manang, kan makita nga bagay kayo. sumarding kan. Noan niya laditan ti sasawam. Manang, lipata mo ni Manong Frank. Kat sursuruam nga ayatan ni Manong Daniel. Agbagay kayo launay. Alakit din. Maturog tan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige, Manang. Good night. Ala, rumortan. Mapanta makimisa. Mapan maddananang kan Susan. Agsasabat tayo, Jay. Taam mo ka di ti inam aman nugal ti makimisa. Nabayagan nga insardeng ni nanang ti agsugal. Naimbag man. Tadi na insalda ti kararunwana kin ni Satanas. Tapno lang ang adda pagsugal na. Anya? Okay. Agrubat tangarudan. Tamapan tamakimisa. Pumanaw tayo pelaan dito eh. Atendaran tayo laangan ti may kadwa amisa. Apay, Apay, Manong Daniel. Liklikan tayo da Frank. Nakita ka simrak da dita simbahan. Kasta ka di? Ngam, anya ko, Manong. Intayon. Agsubli tayo iti may kadwa amisa. Ala, agkape tayo pa eh. Nagbanglo ti kape da dito ya. Wanyarod, Manong. agyaman kami kan ka, Daniel. Sika ti mangliwliwa kada kami. Napudno ka agayam. Kastamat ti ko na dagiti gagayem ko. Nagasat ti babae ang makatakunaynay mo. Agpaaram ka ngamin kan kuha na, Manang. Minda, Aguro urayak latakin ni manang mo, minda. No sikat agbalin abayaw ko, Manong. Ay, sus! Nakaragrag saka ka. Taapay. Ngamin, nakasingsingpet ka. Saan laatay ta? Nataar ka pa eh. Pagkat katawawin nakmanan ako nakminda. alakit din. Ibusan tayon ti kape tayo. Tamangan no agbaaw. Kan amangan no maladaw tayo iti maikadwa amisa. Ay na, kastoy ko maakanayo. Tunggal agga po tayo ang makimisa. Ilibre na tayo ni Roslyn iti restaurant. Wen nga Ruan, agkakaimas pa iti in-order tayo. Awan parikot iti daytan. Kat dagiti ditay may boss. Yawid yun. Awan isupay. Ay kanwan gayam. Mabalin ka din nga ikanak iti kwarta, Roslyn. Uray siya, Manang Roslyn. Kasapulak ti kwarta para iti pagadalan. Kasta? Okay. Ikan kayo. Namnamauklatan adumawat kayo. Itaan nagkikita tayo. Di mo idaikan. Ay, saan ka kumod kontra, Fra? Manong, kasapulak ti kwarta. Siya kung timangtad. Bay away, Frank. Ikaklatay dan. O sige, mangantayo pa'y nanadoray. Sakbay nga ikan kayo iti kwarta. Mabalin ka din agbalbaliw kayo, nanang. Amok ngagsugsugal kayo pa lang aging kaita. Ha? Ay, kwa. Barang mga baka. Kat mabayada kung ti utang ko ni Senyor Pedro. Isulaan ti jak pa'y nabayadan. No diyo kayat nga umadayo ak. Agbalbaliw kayo. Kwa. Ikang kayo iti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtauran ti kwartayo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Ay, sige. Agbalbaliw kayon. Tano saan? Pumanawak. Mapanak iti sa bali a lugar. Anya.
Ket iti ka ano man, sa anak ton ngagsublipay. Ikang kayo ti kwarta pagpuunan nyo iti panaglakoy. Mangkita kay iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnaten. Iti kasta, ada pagtaudan ti kwartayo. Adi kay kat dumadawat ka ni Roslyn. Sige. Magbalbaliw kayo nanang. Tano saan? Pumanawak kat mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Ket iti ka ano man, sa anak ton ngagsublipay. Kwa, nulakit pudno nga ikanak iti pagpuunak. Di ang negosyo Diyo sayangan ti ipay ko kada kayo apanagtalat, nanang. Nagpuskol at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manan kanyak iti kwarta. Di nala mauray asyak a mismo ti mangtagkan kwa na. Saan ka di akas ti kayat mo? Ti ikam ita iti kwarta. Tapno mapatgan ti kayat mo ngagkalay sata. Wan, ngam sobramat. Awan babain na. Basol mo, tainik kam. Mabalin mo't adi mo ikan. Ikaklat na. Tapno awan maibagan na. Metlagayam. Ngam apay nga dapay lamasaon. Talagamat ngamin ang nagpuskol ti rupa ti inam. Tapno di ka nagsawi ti kasta ka ni nanang. Di mo ikikan. Uray agpakaasikan ka. Uray syaktong ti mangtad. Anya ko matinagdumaan na. Ti kwartam kat kwartak mat. Ti kwartak kat kwartam. Agtrabaho ak. Kaya't ko dati agsweldo ak. Diyak kaya ti agtawad kan ka. Tasaan ama ko na sweldo. Oh, adto ti kwarta masapul mo, Susan. Apay nga rod amasuron ka. Apay, agbabawi ka amang papaadal kanyak, manang. Nagbabawi ka. Ibagam lata Tamabalin ko matagsardeng kat. Narigat mo't numapilpilitan kalagayam amang ted iti kwarta. Wan, talagang agbabawi ak gayam amang papaadal kan ka. Ha? Numabalin, isardeng konti mang tagkan ka iti kwarta. Ngamin, gastadora ka, kunamlanbak nang ka. Anya? Ha? Manipod ita, ni Frank timangtad iti kasapulang. Saan asyak? Awan babain mo. Nanang, manumatan abulan ngaglaklako kayo dito talipapa. Nagbiit nga imadutila ko yung Wan anak ko, mabainak ngaminan ka ni manong mo. Iso anagam amirisak. Nasken nga agageta, tapno addalat ta maurnong ko apagbayad ko iti utang ko kani Don Pedro. Isulaengen tinabati pa'y anak kautangak. Kat, adda ka din naurnong yo? Adamot kiti base. Inakto manan ibayad, ta isupay amaksay. Kat si Kangay, kumusta ti panagadal mo? Ayos lang, nanang. Igaod mo ti agadal, tapno awan ti makunaken ka ni manong mo. Kaiso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo, ijay pagadalan. Manang Angie, awan ka di lang ti panagayat mo ka ni Manong Daniel? Di mo pala sungbatan. Sayang numaagaw ti sabali. Anya? Apay nga apuraan na kaya? Amang ano adamang pikot kan kwa na manang. Sayang. Unay ka na ya. Isuti kayat ko aparakan ka. Mala. Bayam, taamirisak anaimbag tiriknak. Papanam ka di man ng Daniel. Nabanog ka nagapoy dyan din. Yung nakapalas ka met. Mapanak ije balay da Angie, tatang. Sarong karak la ida. Ken inak ida ikan itinaten kan prutas. Apay, di nakapay ka di sinungbatan. Saan pa'y, papa? Amang ano di nakakayat. No di nakayat ni Angie. Anyang harod ngay. Maklon ko. Nalabit asan ada kami ti agkagasat. Apay ka di anarabyan ka si Mangpan. Nagkita kayo kini Angie? Kanayon ka dilatan apagim imunam ni Angie? Wan, gaputa aging gaita.
Isupay laang tilinaon ti pusom nga agpapan itang ama si kugakon. No nagsikog ka man, gapo matla dahi iti pagayatam. Ken husto ka. Aging gaita, nilataan jiti ay ayatek. Ken ad dapay asaan ka amayat, gapo iti ulbod nga amam. Anya, Imbaga na idi nga no agkalaysatan. Lipatan nan ti utang ni nanang kenkwana. Ngamsan met? Nuamok la ko makasta. Imadayo akla ko man. anya, Adan trabaho. Iso asan mong itan nga igam titenged ko. Di ka agaramit itijak kaya ta isina ka. Frank, Saan kang ay ayatan? Ket nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie ti ay ayatek. Saan asika? hello, Mando? Juan, di kagdanag. Apaman ngagbaligi ka. Itad kon ti kwarta. Juan, Mando. Ukwayo ti amin agundaway. Juan, basta laglagipam nga awan pangibagbagaam asabali. Tapno maprotektaran tinagan ko. Okay. Bye. Mapukaw to ni Angie iti imatang ni Frank. Diyak ito lo. Nga da sa bali a babae iti puso na. Siya lang. Ada tao, mabitla ang Daniel, inakilo ka tirita. Sige. Ha? Sino kayo? Anjay, rumor ka. Adala kayat ni ngayon baga. Ha? Oh my God! Ay! Anyok! Nawa na nagtipot. Oh my God! Tibok ko! Ibatam tibok ko! Asino tinangbilin kan ka nga italaw mo ni Angie, ha? Wa! Awan! Asino? Sige, ibaga ko. Ni Roslyn. Tinangdanan na kabigan ni Gudo. Nga nakataray. Anay! Apay akayat ni Roslyn akam maganyo ni Angie. Di ka mo. Basta tinangdanan na kami. Inapot ti lalaki ti agong ko baba ni iti panyo. Kat napukaw ko ti puot ko. Inalak iti video ida. Kat nabatad ti kinunana at tinangdanan ni Roslyn. Ni Roslyn tinangtangdan kadakwada. Kam maganda ka kano kuma. Kat idatagda ka kenkwana. Saan latangag sardeng ni Roslyn? Idinto ta asawa na lang arutan ni Frank. Anya ti plano mita? Agkalaysatan, Daniel. Anya? Wan, agkalaysatan. Tapno sardeng anak ni Roslyn. Jak umanugot. Di kag darasudos, Angie. Saan aday ta ti solusyon? Ikamang ta iti pulis tinapasamakan ka. Ada video kas pamanagnak manang. Agkalaysatan, Daniel. Day tati pangadeng ko. No addan asawak. Sardeng anak mo't siguro ni Roslyn. Kumusta, Kim? Paramid ko kada kayo, idirabi. Pasensya, ma'am. Saan kami nagbaligi? Anya? Awan pa'y serbiyo anatang danan. Kat jay kadwak, ma'am. Timarayan. Aging gaya ta kadjak makontak. Awan pa'y serbiyo. Isublik ti kwartam. Saanan? Basta ti kayat ko. Kamagan nyo. Kat ipan nyo iti imbagak apang ipanan nyo. Rumor tayo ta. Ada sabton tagayam ko. Oh, itaman pa'y nga awisan nakarumar. Idinto tadinak pa'y pulos inawis ngagdi. Nagsagana kakit din. Okay. Urayan ka iti kotse. Sige, Frank. Agpilas lang. Ayan dagiti gagayim mo ako na. Kaya't kumat-ida ama-am-am mo. Sumbungan dan. Adda kamin. Kumusta? Angie.
Nakigtot ka nakakita kanya, Roslyn. Frank, anya ti kayat asawan daytoy. Siyak ti nakisarita kini Frank. Tapno agkikita tayo, Roslyn. Sinayang niyo laki oras ko. Dita kayo. Ops! Di ka pumanaw, Roslyn. Di ka agdanag. Kaya't kalama ka sarita. Awan dakas nga ramidakan ka. Nang runa kat masikog kan. Ha? Masikog ka lang arudan. Ngam pagaramidan nakpailaang iti dakas. Saan ka kadipailaang a kontento nga inkalay sana ka ni Frank kat masikog ka itan? Ha? Apay. Madlaw mo ka ding aging gaita, kat siya pailaang ti ay ayatan ni Frank. Dahita ti rason, apakamagnak kadagiti tao. Anya ti sasawa. Ada video mi, akas pamanagnak Roslyn. Nagpudno tay may sa ataong, asikatin ang tangdan kadakwada. Saan apod na daytan? Frank, tulungan na ko ma. Isakit na kumamit ng asawang. Kasano na ka nga isakit ni Frank? No saan nakamat nga ay ayatan? Sumardang ka. Roslyn, kasano na ka ama ayat ni Frank? No nagdagas ka matataw. Aday tala kwartam ti pagkarit mo. Nita? Idi ka nito nga dadakas sa mapasama kanya. Sikati numero 1 akang maganda kiti panakabagiti lintag. Ha? Sana nga gunay ita, kontrakan ka. Gapo ta ipagpagapok iti sikog mo. Kastamutan ka ni Frank. Ngam no ulitam tupay. Saan ka nga trasan? Kan kayat ko nga ipakaamukan ka. Nga kalaysa kamin ka ni Daniel. Ha? Juan? Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang riribo kan tupay. Saan da ka nga atrasan, Roslyn? Gaputa kabaulan da ka alabanan. Frank, addanton anak yo. Ornosan nyo ti relasyon nyo kasagasawa. Agkalaysa kamin ka ni Daniel. Kat masigurado anaragsak to ti bangonan mi a pamilya. Kasta kayo kumamat iti asawam. Ayatan kan ipatag mo ti asawang, Frank. Isurom iti nasaya at akababalin. Iti kasta. Dinan ulitan ti agaramid iti dakas. Ngam, sakbay na. Kaya't ka pa sagutan, Angie. Ato yun. Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikanyak. Juan, paikalay sa akin ka, Daniel. O, dagiti adwa. Iti sanguta asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. Ha? O, talaga? Masairak. Ngam nasin nga, Clonet. Asan ada kami tagkagasat ka ni Angie? Hoy, Frank. Apay adi kagsao. Wano? Nasail ka itinakitang kadagiti doa. Sana ka nasair. Panagkita kat isulat ti may kanay ti tunggal maysa. Amok ama ipaaya ni Daniel itinanam ay apanagbiag ni Angie. Maipaay na tinasaya at masakbayan para kanduana. Iti dayta ang panagsarsarita. Talaga masair ka. Aklonak, masairak. Gapo tayo ayatek ni Angie. Ngam aklonak tigasat ko. Asi ka tinagtinagak. Kit ita. Iti ka nito apagaramid ang pailang ni Angie iti dagas. Jak agpangadu amang isinakan ka. Anya. No di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga amapukaw akon iti imatang mo. Pakaragsak unay. Gapot ta pa ikalay sa kakanyak, Angie. Daytalaan ta ang mga no saan kanto ang naragsak. Saan ka anarigat nga ayatan, Daniel? Angie, Husto ti kabsat ko. Nasika ti pakiasawaak. Saan aktong agkonsumisyon? Gaputa nagagat ka. Nasingpat ka pa'y. Kat paikalay sa akin ka. Kat saan aktong agbabawi iti dayta. maragsakan ak unay amakangag iti dayta. Agkalay sa nga ruden iti mabiit.
Ngam sakbay na. Kayat ka pa'y apagdamagan, Daniel. Awan ka di matlaang ti makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata? Ngam addamat gayang makalapad. Iso nga itapay. Kayat ko amaamuan. Sakbay nga agkalay sata, Daniel. Kayat ka pa'y apagdamagan. Awan ka di matlaang makatubang iti panagkalay sata? Ha? Gaputa amangan no agkalay sata, ngam addamat gayang makalapad. Iso nga itapay, kayat ko amaamuan. Awan. Maipasiguradom ka di dayta? Sipod pa'y. May salaang ti inayat ko. Si kalaeng. Saan akon anagaram iti sabali. Gaputa si kalaeng ti ay ayatek. Ngawray amok nga addaan kan iti kaayan ayat. No kasta? Awan nga rod tilapad, apa ikalay sa akan ka, Daniel. Itatanalpasan ti kalay sayo. Kaya't kung agdaid kayo niti balay, iti kasta agbalin ang naragsak na iti apagtaengan. Nabayagan na nakaulimag na iti abalay. Anya ti makunam itinakunan ni Papa, Angie. Sige, papa. Umanugotak. Ngam kasanon ti balay mi. Sana parigot na ita, tagawid kay mutlay jay sagpaminsan. Mangala tayo ni iti caretaker. Sige. Kasaritak ti kabsat ko, papa. Sana ko na sumuro ti jabalay ti katugangan manang. Kasanan to'y balay. Adan to agkertikar dito ay. Kayat ko apat ganti ama ni Daniel. Tapno awan masauna kanyak. Ngam kayat ko asumurot ka kada kami. Tadyak kayat ama isina ka kanyak. Okay laang. Uray sa balin ti pagnaidam manang. Kabailak mat ti bagik. Saan ang mabalin? Inton adan ton pamilyam. Dito'y kayon to balay nga agnaait. Ngam no ita, kayat ko asumurot ka kanyak. Jak kayat ama isina ka. Saan to ngagtal na ti panunot ko amang pampanunot kan ka? Alangarod manang. Agtong palakkan ka. Susan, dito'y kapailaang talipapa. Aglako ka, tabapanak ni di ospital. Ospital? Kunayo nanang. Ay, Naragsak kayo, Ay, naganakan ni Roslyn. Kat babae ka na. Kasta tinyawag ni Manong mo. No kasta, nagpas nga'y gaya man ni Manang Roslyn. Wan, iso nga agbantay ka pailaang dito'y talipapa. Tamapanak ni di ospital. Inak mangipan iti daduma kasapulan da. Agyaman na, tayo may kayo, nanang. Wan, balasang ko. Ayan ka din ni Frank. At dala na pan na ginatang, nanang. Ay na, nakaturog gayam ti apo ko. Kaya't ko mga ubaan ang mga numalukag nagsangit. Ay, anya nga'y tinagan ti apo ko. Roslyn Frank, nanang. Ha? Roslyn Frank? Naganyumat ka ni Frank. Kasta tiyong panagan ni, nanang. Ala, mayat nga ron, balasang ka. Kasta gayam ti aganak, nanang. Nagrikat. Ay, katuwan Ngam na punas amin asakit anarik na. Idinakita ti anak niya. Adan anak yo. Kat sapay la kumata naragsak kayo nga agasawa. Nanang, pakawanindak iti kalabas. Nagbalinak abastos amanugang kada kayo. Ha? Kasta akmo't balasang ko. Pakawanan nakmo't nagbalinak arupat kwarta. Ngamdo ita, talaga ang nagbalbaliw akon. O nanang, agbalbaliw tayo para itinasaya at ang masakbayan tayo. No kasta, agadala kon manang Angie, manong Daniel. Wen minda. Da kami ka ni Daniel timang paadal kan ka, ading ko. Agyaman ak no kasta manang. Kaya't may amadaan ka itinasaya at amasakbayan. Iso nga igad mo kumati agadal, ha? Wen manong, ikarik, igaad ko ti agadal.
Nakasangpot tayo dito'y balay, manipod ospital. Iso nga ginanakan, tagluto iti kanam. Kayan kabayatan ang nakaturog ti anak ta. At damat ti katulong nga agluto. Kaya't ko siya ti agluto para kan ka. Agyaman na, Frank. Nakaragrag sa kakitan. Gaputadan anak na. Kan marik na ngay ayatin na kon. Naaklon kon asa na para kanyak ni Angie. Kayan nagbalbaliw kan. Iso na sursuro kan ngay nayat. Sabay la ko maa. Dagtultuloy yan ti panagbalbaliw mo. Juan, ikarit. Saan kon adangran ni Angie? Kan nasaya atan ti panakilangan ko iti kabsat kan ti inam. Kasamatan iti tattao iti aglawlaw ko. Nasaya no kasta. Diyak kaya't amapukaw ka kanya, Frank. Nang runa ket adan anak ta. Agyaman no kasta. Itataddan anak ta. Baliwan ta ti mangrugi. Padakkilan ta ti anak ta iti nasaya at asursuro. Ala! Nag-cute ni baby. Ubag ko man. Bayam, ta nakaturog pa'y laang. Oh, abalayan. Ata kayo gayam. Ay, wan, Senyor Pedro. Umay misarong karan to'y apok. Apo ko ta, kunam ah. Ha? Ay, uwan. Apo ko ta, kunak ko ma. Oh, Susan, kumusta mo tanti panagadal mo? Nasaya at mat, senyor. Igagaad ko ti agadal. Ala, igayad mo ti agadal. Tapno agtrabaho kanto iti negosyo. Alaan kanto kas may sa akatalek. Basta igayad mo ti agadal, ha? Wen, senyor. Wen gayam abalayan. Ti udim iti utang mo kanyak. Saan mo nabayadan? Kaya ti ibaybayad mo kanyak, ipaay kumutlaang para kini Susan, para iti panagadal na. Ha? Manipo dita, agbalin tayo kumananaragsak, gaputad na po ko ta, abalayan. Ay, uwan. Abalayan. Manang Roslyn, agyamanakan ka, ha? Ngamin, no di gapukan ka, saan ko kumaan na ay tuloy ti panagadal ko. Ngam ita, ti kabsat mon ti mangipapa ay iti kasampulam. Kat, ikarik manang, agadalak ana imbag. Para matlaang iti masakbayam. Manang, apay asaan kan asuplada? Nakaan-anos ka, itan iti panagsarsaritam. Apay, kayat mo ka di asuplada aklatan? Ay, saan Kinapudno na, manang. Ad-addan, apimintas ka, iti imanos ka. Anya? Iso nga ita, na-in love ni manong kukan ka. Pagyamanak unay. Makitak itan tiragsak iti rupa ni manong ko. Iso naragsak kami mat kaninanang. Wan, agbalin tayon anaragsak, Susan. Sorry mat iti kalabas, manang. Gaputan na puskol ti rupak, akanayon nga agkid daw iti kwartam. Idinto tapangilibrek lang kadag iti gagayam ko. Takayat ko lang tagpasikat kadakwada nga ado ti kwartak. Ngamno ita, amo kun ti aginot. Saan akon agastadora? Nagbalbaliw akon, manang. Nasaya at launay, Susan. Maragsakan at tanagbalbaliw kan akas kanya. Adda na pagsaritaan mi kiniminta, Angie. Nga niya, Umadanin ti kasangay mo, ket rambakan tayo. naskan ka di pay? Wen mangangay tayo iti party dito'y balay, ket awisen tayo amin agagayem tayo. Mangparty tayo iti baboy. Ay, saanan? Birthday laang magpartikan iti baboy? Anya ko ma, ket adamot baboy ni Papa ama parte. Kinapudno na, dayta ka no ti regalo na ken ka. Ha? Awisen ta da Frank and Roslyn. Anya? Wen Susan, umay kayon to iti inam. Nakababain mat, no umay kami iti kasangay ni manang mo. Agpagayam tan saan ka di? O, di welcome kayo lata.
Agpagayam ta nga rudan. Sige. No di ka umay. Saan ko nga ilibre ti manicure mo ita? Anya? Ala umay kami ka ni Nanang. Sika talaga. Ala nga rudan. Agsimpakan tadalo sa akong tikukom. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Angie. Naragsa ka pa nagkasangin mo, Angie. Agyaman di maray kayo. Awatam ti regalo mi ka ni Roslyn. Ay, naggastos kayo kay. Ngam, ala, sama dahito eh. Manumidla day tangay. Para ken ka day ka. Ken kastan dati pa nagkakapya tayo. Ha? Gusto ti asawa, Angie. Kaya't may ti makikapya kada kayo. Ariglado. Kat maragsakan iti dayta nga imbagayo. Ala, awatik dayto arigalo. Kwentas day ta at 24K. Kat sapay ko mata magustuhan. Nabalor man kan saan. Magusto aklat ta. Tinapatag, nagtaod iti puso. Wen, nagtaod iti puso mi ni Frank. Nugas na nga rod. Umay kayo. Agsasamo tayo iti lamisaan. Rambakan tayo ti panagkasangay ko. Adeng, madam, umay kayon. Gumatang kayon itilakok adatang. Sa diwa dang itoy. Abalayan. Abalayan, si kamot gayam. Nalagip ko ti magas dito italipapangayan mo. Ket, inggatangan ka iti merienda. Ha? Hindi, pagyamanak O, atoy, awatem. Agmerienda ta adwa, abalayan. Saanen, agmerienda kalatan, tadapay pag nakita. Mala, kinakaon. Sige, abalayan. Nagpabaliw at talaga ni Senyor Pedro. Indagasan pa yun iti merienda. Oh, kasano, Angie? Agpakada kami matan. Sige, agyamanak iti idadar ayo. Naragsak manan apa nagkasangay mo. Agyamanak. Inton pabunyagan mi ti anak mi. Kayat ko ada kayo kin ni Daniel ti may sa aninang kaninong. Awan parikot. Pagyamanak no kasta. Kanuan gayam. Sapay ko mataagbalintaan na singad iti tunggal may sa. Apay kit tinasaan. Nagbalbaliw akon, Angie. Kat kastoy gayam tirik na ti agbalin anasaya at atao. Naragsak ti kaungkan. Husto ka. Kat mataginayon day taaragsak. Naagtultuloy ti kinaimbag ti panagpuspuso. Nabanlog ta atim mulong anagidalimanek, Susan. Kat, anya ngay nga rod. Kunak nga minasan kan atumulong. Ngam timulong kalat tamat. Anya ko ma. Tumulong ak agpagayam takot nga rod. Sige. Sana bali. Tamaturog ak matiti ayan nyo. Sumip nga tan. Isuadi kan palubusan nga agawid. Nagmayat gayam dito balay damanong Daniel, anya. Nagado akay kayo iti aglawlaw. Naglawat ti gardenda dita baba. Nagmayat dito ayanda. Makaayayo ti agnaed ditoy. Isu ama gusto ti agnaed ditoy. Kanayo naktunga umay ditoy. Nangruna no awan klasik. Iti mabiit. Aginrolak tumatan. Ituloy kon ti agadal. O di nasayat. Iti kasta, kanayon tan nga agkuyog. Nakaturugan ti anak ta. Iso maturog tamatan. Juan Frank, nabannog ka ng isalakan ko na. Si kamot ngamin ti kayat na. Tano siya kat agsangit mo't. Kaslaam mo na ti aglampay. Uwan nga ron. Ala, maturog tan. Nakaragrag sakak, Frank. Nagpay dumaaragsak ti marikrik mo. Apay. Gapot na marik na kun ti panagayat. Kan panangipatag mo kanya. Uwan, Roslyn. Ay-ayatan, kan ipatpatag ka. Di nakmanasidgan, Daniel. Diyak magustuhan ti payud mo. Anya di tabang banglom? Di ginatang mo abang banglok. Nagpabangluak tarumwar talakit nga rod.
mapanta makimisa. Jak magustuhan day tabang banglom. Apa yan? Aguray ka. Amin anabanglo kat kaguram. Di mo kaya ti angot ti bawang kanda dumapay asidain. Kayat ka di asawan day ta nga aginaw kan? Uy, day ta tipod no. Ha? No kasta? At danton anak ta, bakit? Katwan Oh, bakit? Maragsa ka na. di na karakupan. Ah. Jak magustuhan ti banglom. Inkasukatan day ta kabus mo, binukbukam iti bang banglo. Wen ka di. Sige, inaksukatan to t-shirt ko. Oh, Angie, Daniel. Nagrarana tayo dito simbaan. Naimbang nga oras yung Angie. Daniel. Kastamat ka na kayo. Roslyn, jak magustuhan day tabang banglom. Ha? Ni, apay ngay. Kat nagbanglon tupay. May saa kang inaan abang banglo daytoy. Uray pa rin, jak magustuhan. Sapay irigalo kumakin katay maysa. Ngam saanan, tadi mo mat kaya tibang luna. Aginaw ngamin. Iso apasensya amon, Roslyn. Oy! Congratulations! Katsika, obam ta anak mo. Wan, ita a baby pa lang. Irwam min iti simbaan. Nasaya at launay. Agyaman at iti Diyos. Takamaudyanan na. Kat naragsak kamin kin ni Frank. Nagasatak. Tanasingpat ni Frank. Kablaawan ka. Kat oray siya, nagasatak mo at tanasingpat ni Daniel nga asawa. Ala, umunag tayon dita simbaan. Tayin tayag yaman iti napintas agasat nga impaay ti Diyos kada tayo. Takamaudyanan na, naragsak tayon. Kaya't ituloy tayo ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Tapno da ito'y naragsak agasat tayo. Kaya't agtultuloy.